Osmaci iz Donjeg Milanovca, njih 42, boravilo je danas u Požarevcu. Povod za posetu je upoznavanje sa školom, obrazovnim profilima, uslovima za školovanje, nastavnim programom, kao i mogućnostima koje im se pružaju ako završe ovu srednju školu. Prema rečima Vidoja Vukašinovića, direktora poljoprivredne škole, gosti su obišli sve pogone škole, radionicu za preradu voća, pekaru, veterinarsku ambulantu, mašinski park, plastenike sa cvećem i naravno učionici i laboratorije u kojima se realizuju teoretska nastava i vežbe. Nakon toga obišli su i Ergelu Ljubičevo i dom učenika koji je, može se slobodno reći, jedan od najboljih u Srbiji. Tako su učenici imali priliku da vide i sobe u kojima borave srednjoškolci, prostorije za vannastavne aktivnosti, kao i za učenje. Obišli su i sportske terene, restoran gde se učenici hrane, a na kraju posete organizovanje zajednički ručak sa srednjoškolcima. Ovo je naravno bila prilika da se predstave obrazovni profili koje će budući srednjoškolci moći da upišu. Prilika da se predstave naši obrazovni profili koje ćemo ove godine upisati, a to su poljoprivredni tehničar, veterinarski tehničar po školskom sistemu i prehrambeni tehničar po dualnom modelu, gdje se po dualnom modelu teoretska nastava i vežbe odvijaju u školi, a praktična nastava u kompaniji Bambi. Što se tiče trogodišnjeg školovanja u poljoprivrednoj školi, učenici mogu izabrati jedan od 4 profila. To su operater u prehrambenoj industriji, cvećar vrtlar, pekar i mesar. Posebno bih izdvojila novinu od ove školske godine, to je obrazovanje po dualnom sistemu. To su 2 profila, jedno je 4-godišnje, to je prehrambeni tehničar i jedan 3-godišnji profil, to je operater u prehrambenoj industriji. Novina od naredne školske godine je što će učenici imati dualno obrazovanje, odnosno teoriju će učiti u školi, a praktičnu nastavu će obavljati kod socijalnog partnera škole, kompaniji Bambi. To znači da će se učenici obučavati za rad u prehrambenoj industriji. Nakon završene 4-godišnje škole, učenici imaju mogućnost da upišu većinu srodnih fakulteta, bilo po školskom ili dualnom sistemu. Od nove školske godine učenici koji upišu redovno školovanje imaće besplatan smeštaj u domu učenika na Tulbi. Inače, u domu se trenutno izvode radovi na proširenju kapaciteta, pa ako sve bude išlo po planu, od septembra će dom umesto sadašnjih 170 imati 207 ležaja.